ikibazo gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia. Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Ngiye kubaha ikaze mu makuru yacu kuri uyu wa gatanu tariki 21 ukwezi kwa gatatu 2024. Dore ingingo z'ingenzi aya makuru agiye kwibandaho. Ihuriro ry'amashyaka ya politiki atavuga n'ubutegetsi rya P4 rigizwe n'amashyaka ya Mahoro People's Party, FDI Inkingi, PS Imberakuri ndetse na Rwanda National Congress RNC basohoye itangazo risaba umuryango mpuzamahanga kutazaha agaciro amatora ya perezida ategurwa mu Rwanda mu kwa karindwi uyu mwaka. Baravuga ko kuva na kera amatora ari kurangiza umuhango kuko perezida Paul Kagame ari we wiyamamaza akanitora. Naho wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Anastase Gasana aravuga ko ibibazo by'amoko bitarashira mu Rwanda. Leta ishinja Anastase Gasana kuba umwe mu banyapolitiki bagikoresha politike yishaje y'amoko, mu gihe avuga ko leta imwe ifatira ku gahanga ariko harabwenge ikoresha aya moko. Naho Dr Rusa Pan-Africaniste akaba n'umwactiviste w'ubumwe bwa Afurika akaba n'umushakashatsi aravuga ko perezida w'Afurika atari abanyafurika, avuga ko kuba umunyafurika atari uruhu gusa. Avuga kandi ko abenshi ari umusaruro w'intambara za politike na umusaruro w'intambara n'amahugu ya CIA. Niyo mpamvu ngo uzasanga bamwe mu baperezida ababashyize ku butegetsi bafite ijambo kuri bo kurusha abaturage bayobora. Ni mu kiganiro yahaye Ukwezi TV. Turabwira kandi ko perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'umuyobozi wa banki nyafurika ishinzwe guteza imbere ibyoherezwa n'ibitumizwa mu mahanga Afrex Bank, Professor Benedict Okechukwu Orama ndetse n'abagize inama y'ubutegetsi y'ikigega FEDA barangajwe imbere na Marlene Ngoyi Vida uyoboye iyi FEDA, kikaba ari ikigega gishinzwe guteza imbere ibi byoherezwa amahanga n'ubucuruzi, kikaba giherutse icyicaro cyaje giherutse gufungurirwa i Kigali muri politike yo guteza imbere ibicuruzwa. Naho mu mahanga Perezida Museveni wa Uganda yagize umuhungu we umugaba mukuru w'ingabo nyuma yo gusimbuza uwari usanzweho akamugira minisitiri w'ubucuruzi na koperative. Abakurikira hafi politiki yo mu karere bavuga ko kwa Museveni ubutegetsi bwabaye nk'akarima k'umuryango, ariko banavuga ko Museveni ashobora kubabona ibyago bikomeye bishobora gufata akarere, akaba akeneye umuntu yizeye neza ku mwanya w'umugaba w'ingabo nkuriya. Ikaze mu makuru yacu arambuye. Uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Anastase Gasana aravuga ko ikibazo cy'amoko kikiri mu Rwanda kitaracika. Anastase Gasana yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda muri 1995 nyuma yuko aza kufata y'ubuhungiro akagana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anastase Gasana akaba umuyobozi w'ishyaka Abasangizi. Uyu Anastase Gasana kandi akunda kuvuga ko ikibazo cy'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa ngo gikomeje, ariko akavuga ko leta y'FPR isikamira abahutu ngana. Ibi ni birego leta yagiye ihakana yivuye inyuma, ikavuga ko uyu Anastase Gasana ari umwe mu banyapolitike bagifite politike zishaje bakoresha amoko kugira bagere ibyo bageraho. Agatana Anastase Gasana wiyiregura avuga ko ibi ari leta y'umushinja ngana kugira ngo imucekeshe imubuze ibyiyumviro no kwinyagambura. Tukiri mu makuru yo mu Rwanda, ihuriro ry'amashyaka ya politiki rya P4 rigizwe n'amashyaka ya Mahoro People's Party, FDI Inkingi, PS Imberakuri na RNC Rwanda National Congress basohoye itangazo risaba umuryango mpuzamahanga kutazaha agaciro amatora ya perezida ategurwa mu Rwanda mu kwa karindwi uyu mwaka. Bavuga ko kuva kera amatora ari kurangiza umuhango kuko perezida Paul Kagame ari wiyamamaza akanitora. Bavuga ko amatora wa mu Rwanda ari akayungirizo kuko aya matora abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi bose bahezwa, kandi bikaba bikomeza gukereya ibibazo hagati y'abanyapolitiki muri rusange bishobora guteza umwuka mubi. Bavuga ko basabye kandi bagisaba ibiganiro na perezida Paul Kagame, bityo akaba yaganira n'abatavuga bose rumwe n'ubutegetsi agacyura impunzi n'ibindi. Babwira imiryango mpuzamahanga kugira ikikora kugira ngo perezida Paul Kagame ave kwizima maze yemeze kuganira n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo n'abatavuga rumwe nawe
agafungura urubuga rwa politiki ndetse akareka demokarasi ikimakazwa. Ni itangazo dufitiye kopi mushobora kubona. Mu makuru yacu kandi reka tukiri mu Rwanda tubabwire ko Dr Rusa umupanafricaniste akaba n'imbirimbanyi yo kwishyira hamwe kwa Afurika, umushakashatsi aravuga ko perezida wa Afurika atari abanyafurika kuko umunyafurika atari ku ruhu. Avuga ko benshi ari umusaruro w'intambara na politiki za CIA, ibiro by'ubutasi bwa Amerika bukoresha za kudeta bugateza intambara kugira ngo haboneke uyobora ibyo bihugu. Ngo niyo mpamvu uzasanga bamwe mu baperezida ababashyize ku butegetsi bafite ijambo kuri bo kurusha abaturage bayobora. Ni mu kiganiro yahaye ukwezi. Muri kiganiro Dr Rusa agaruka kubiri kubera muri Niger, ahavuga ko ubu muri Afurika ibihugu byigenga ari bitatu, ari byo Mali, Niger ndetse na Burkina Faso, ubwo byashoboye kwikiza bagashaka buhake ndetse bikaba byarashoboye gukuraho amakontra yose. Icyo Dr Rusa atavuga nuko abarusiya nabo ari bo barinze bari abagabo kugira ngo badakorwa kudeta. Dr Rusa yakunze kugaragara nk'umupanafricaniste uharanira uburenganzira bwa muntu ariko bw'abanyafurika muri rusange. Hagati aho ariko bamunenga bavuga ko Dr Rusa akunda kuvuga aciye kure, akaba adahera iwabo aho ibintu naho biba bitagenda neza, kuko bavuga ko atavugira demokarasi cyangwa ngo avugira abarengana kandi ari mu gihugu nacyo kitubahiriza amategeko. Naho Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'umuyobozi wa banki nyafurika isanzwe ishinzwe guteza imbere ibyoherezwa n'ibitumizwa mu mahanga Afreximbank, Professor Benedict Okechukwu, ndetse yari kumwe n'abagize inama y'ubutegetsi y'ikigega FEDA barangajwe imbere na Marlene Ngoyi. Uyu Marlene Ngoyi akaba ari umwe mu bagize akanama k'ubutegetsi. Perezida Kagame rero yakiriye abayobozi kuri uyu wa kane tariki 21 Werurwe 2024. Nyuma y'umunsi umwe i Kigali hafunguwe icyicaro cy'iki kigega nyafurika kigamije iterambere ry'ubucuruzi kohereza ibintu mu mahanga FEDA. Ibiganiro bya Perezida Kagame n'abayobozi byibanze kuri iyi ntambwe iherutse guterwa no gufungura icyicaro cya FEDA mu Rwanda. Ikigega cyatangiranye ishoramari rya miliyoni 770. Intego nyamukuru y'ikigega no gutanga igishoro n'inkunga zifitanye isano nacyo hagamijwe gushyigikira abakorera muri Afurika, hibandwa ku bikorwa bishyigikira ubucuruzi bw'imbere mu gihugu no kongera agaciro n'ingano ibyoherezwa mu mahanga. Biteganijwe ko ikigega kizakorana nabo mu nzego zitandukanye, ariko kikazashyira umwihariko ku bigo bito n'ibiciriritse, aho kitezweho kuzamura ihangwa ry'imirimo no kurushyirwa mu bikorwa y'amasezerano y'isoko rusange rya Afurika agamije koroshya urujya n'uruza rw'ibintu n'ibintu, ibicuruzwa na serivisi yashyiriweho umukono mu Rwanda i Kigali. Iyi FEDA kugira ngo icyicaro cyayo kibe mu Rwanda bivugwa ko ari uko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere muri Afurika biteza imbere ubucuruzi n'abashoramari rukaboherereza gushora imari yabo. Reka amakuru yacu tuyasoreze rero mu mahanga, aho mu gihugu cy'abaturanyi muri Uganda Perezida Museveni yafashe umuhungu we amugira umuyobozi cyangwa umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Abakurikira politiki yacu bavuga ko ibi ari amarorerwa kuko Perezida Museveni yagiye azamura umuhungu we mu gisirikare byakwitwa nk'ikimenyane. Hagati ariko Museveni abatavuga n'ubutegetsi bari mu Bobi Wine bamushinja kuba igihugu kiyobora nk'akarima k'umuryango we. Hagati aho abakurikirana politiki hafi bavuga ko mu gihe akarere kari gututumbamo intambara, Museveni yaba ashaka umuntu yizeye kuri uriya mwanya wo kuba umugaba mukuru w'ingabo mu gihe ibibazo n'intambara byatutumba mu karere kuri bishaka kujya Uganda. Twayibutsa ko umuyobozi wungirije w'ubutasi bwa Uganda aherutse kuvuga ko mu karere hatutuma intambara ishobora kuzakoraho abategetsi cya perezida babiri muri ako karere. Reka tubashimire amakuru yacu mukurikirana buri munsi guhera ku isaha y'isama za mu gitondo na saa 12 za nimugoroba. Uwiteka abane namwe. Amakuru nakagaruka kuri serivisi za Visa no kutwandikira ndetse na serivisi z'abasaba ubuhunzi Burayi, Amerika, Canada, Australia no kutwandikira ubundi tukabaha ubujyanama bukwiriye kugira ngo mubone ibyo mwifuza. Uwiteka abane namwe. Bye bye. Ufite ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka.
Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Watwandikira kuri guteranya 49 173 89 04 394 cyangwa ukadusura kuri wa3 akadomo Jean gukuramo migration cyangwa migration akadomo com.